Sisasebenzisa ama-radical equations, lona upart 2. Uma umsebenzi ebhoboza ubuhlali imbotshana phezulu kanye eceleni futhi nangaphansi eceleni. Ingxenye nengxenye kwalokhu okwenziwayo ngu-1 ngaphansi kuka-2. Lana-ke sizodweba. Uma sidweba la, into abayifunayo, bafuna ukwazi ukuthi ingakanani lembobo ebhotshozwe ngumsebenzi lo wobuhlali. Sisaqhubeka siyadweba. Inhloso yethu la ukuthi sithole imbotshana le ebhobozwe ulo msebenzi abakhuluma ngaye. La bathe ingxenye nengxenye ku-1 ongaphansi kuka-2 cm. Sizombhala la ngaphansi 1 phansi kuka-2 nale ngxenye kanye naphezulu sothi 1 ngaphansi kuka-2. Uma sesicedile ukwenza kanjalo, la njengoba ngishilo ukuthi basicele ukuthi sithole ukuthi yinde kangakanani imbobo le ebhotshozwe ngulo msebenzi lo. La sizoqala le phezulu siye phansi. Le ile banga ekumele ukuthi silithole. Ngizolibhalisisa kahle nizolibona. Ngiqale la phansi ngiye phezulu. Nali ngiyathemba niyayibona ibanga ekumele ukuthi silifune. Bese uma sesicedile kuleli liphezulu, kwamele sithole nelinye lele engizolidweba enizolibona kahle la, kodwa sizoqala ngaleli engithe ngalidweba leli engisuke le phansi ngaya le phezulu. Sizoqala sithole lona bese silandela ngaleli lesibili engithe ngakhuluma ngalo. Ethi ngidwebeni nibone leli lesibili. Leli lesibili lizosuka la phansi liye kule ngxenye le phezulu. Izinto ekumele ukuthi siyithole zimbili. Lokho kuchaza ukuthi sokwenza izibalo ezimbili. Kodwa sizoqala ngale ephezulu. Le sizothatha lokho ngaphansi nobude kanye nalokho okuphezulu. Lokho kucala bengisakhuluma ngokuthi kwamele sithole inombolo yakhona. La ngizobhala imibala eyahlukahlukene nizokwazi ukubona kahle ukuthi yiphi ingxenye efunekayo. Ngizoqala ngale ngxenye le ephansi uma ngidweba ngombala ohlukile. Nakho-ke siyadwebile la bese sihamba siyodweba eceleni. Sidwebile eceleni. Siye la ebudeni bese siyahamba siyodweba futhi. Bese siya ekugcineni la lokho kufunekayo. Lobude lobo bengikhuluma ngabo. Sidwebe kona. Njengoba bashilo la phezulu ukuthi ingxenye nengxenye zoba ngo-1 ngaphansi kuka-2 cm. Zohamba ngiyobhala kule ngxenye ezimbili. La sibhala u-1 ngaphansi kuka-2 kanye naphansi ngizobhala u-1 ngaphansi kuka-2. Uma sengicedile ukwenza kanjalo bese le esizoyifuna ngizoyipha okwayo. Leyo ngingathi mhlawumbe ngithi u-x. Sizokwazi ukuchazeleka kahle esibaleni sethu soba no-x squared is equals to
1 ngaphansi kuka-2 squared hlanganisa no-1 ngaphansi kuka-2 squared. Uma sesicedile lapho sizozibala lo x squared wethu so x bese sizofaka i-square root. Square root sethu kuzoba ngu-1 ngaphansi kuka-4 ngizophinda hlanganisa ngo-1 ngaphansi kuka-4. Uma sengicedile ukwenza kanjalo, impendulo engizoyithola uma ngenza kanjalo ngizothola i-square root saka-1 ngaphansi kuka-2 bese impendulo yokugcina kuzoba u-1 ngaphansi kwe-square root sika-2. Lena-ke impendulo esithe sayithola uma sifuna lobude lobo abasicele bona ekuqaleni kwesibalo. Ake ngihambeni ngiyoyenza neko kwesibili abasicele kona sokwazi ukuchubeka kahle sithole impendulo yethu ekugcineni. La ngizohamba ngiyodweba, cala ngaloko okufunekayo ngikudwebe ubude bayo bese ngiyaphinda ngiyabuya ngidweba enye ingxenye eno-1 ngaphansi kuka-2 bese-ke le esiyitholile ngizoyidweba kokugcina ele mpendulo le esithe sayithola kulesibalo besisiyenza manje. Ngizohamba ngiyoyibhala ngaphansi u-1 ngaphansi kwe-square root sika-2. Uma sengicedile ukwenza kanjalo, la phezulu njengoba sifuna impendulo yakhona ngingabhala u-h, cha ethi ngimsuse lo h ngibhale u-L for i-length bese ngiyahamba-ke ngiyobhala isibalo sethu eceleni length squared is equals to 1 ngaphansi kwe-square root sika-2 ene-squared engizomhlanganisa no-1 ngaphansi kuka-2 ene-squared futhi. Uma sengicedile ukwenza kanjalo ngizochubeka la nangichubeka impendulo engizoyithola L squared is equals to 1 ngiphinde 1 ngaphansi kuka-2 sikwazile ukukhipha i-square root bese sibuyela engxenye. La impendulo engizoyithola ngizohlanganisa no-1 ngaphansi kuka-4. Uma sengicedile ukwenza kanjalo ngizozama ukuthi ngiyihlanganise lokhu kubili. Ngizothi 2 ngaphansi kuka-4 khipha u-1 ngaphansi kuka-4 impendulo engizoyithola ngo-3 ongaphansi kuka-4. Impendulo le yethu esithe sayithola uma sihlanganisa lokhu kule phezulu. La impendulo ngizoyithola L squared ono-3 ngaphansi kuka-4. Uma sengicedile ukwenza kanjalo ngizofaka square root kwingxenye nengxenye bese impendulo engizoyithola la ngizothola i-square root sika-3 ngaphansi kuka-2 ne impendulo esiyitholile ubude lobo abasicele ukuthi sibufune sikwazile ukuthola sathola i-square root sika-3 ngaphansi kuka-2 centimeter. Ngiyathemba ukuthi nibonile